mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to Naibang malam yung manan kagayam. Kumusta kayo? Malam di Sabado, well, at yung manan ngantay denggen. Titampok na istorya itang malam babayan itira ito'y programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Pakitampukan tumat nagiti Kankanta Iloco. Dagiti daniw na maka-inspirar. Pero gagayem, sa pala kumatanda kay Matan, tapos tayo rugyanan di programa tayo si Kaken Tinapalapas. Aging ganat alas 3, sitang amalem di Sabado. Kadwang karoon di DZTP, Radyo Tiradpas, Alex Molina, itimat DZTP, Digital TV, can YouTube. Kastamutan iti Facebook, Jan Gumintong. Well, manan, to'y piloto yo. Pagayam yo, iti tangatang ken kadag iti lang langalang. Your dear Manong June. At yung arod, nagiti muna nga bilang
mo nga amo, tuy pusok na alam mo. Hay, agayat at sa manen. Nami, sikat inakon panunuten. Uray sa dinuti papana, jak mailadawang tuwirik na kay. Agayat at sa manen, nagistorya ka. Makapareyaw rit na dunga oras na ibusta. Nemjak nga na umang, ket manipod ibig, amok nga ng rugi. Ay, agayat at sa manen. Nami, sikat enapan panuluten. Uray sa dinuti papana, jak mailagawang tuwirik na kay. Agayat at sa manen, agayat at sa manen, agayat at sa manen. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Bueno, gagayem oras tiyon sa ngapulukat
Walo kalpasan ti alaunay ti malem. Kasintayag tuloy kahit kumampay pagyamanan dagiti sponsors sa iti programa tayo. Di Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of the chicken inasalda. Ito po kat unli rice, ha? Nabayagan, unli rice. Dapat na kita'y barong ang menuda po niya. Salutsud ka lang, dadya pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado, and others. Well, di Lamotek Restaurant gagayam kat masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City. Iti Caburaw, Santiago, Ilocos Sur. Iti Sentro, ti Santa Maria, Ilocos Sur. Kasama dito Santa Lucia, dito Ayusan. Kaya iti Barangay Del Pilar, dito na Tagudin. Mabalin nyo pa yung order for delivery kagayam. Bueno, for pick-up. Umawag lang di 0916-513-5570. Pero ti Lamotek Restaurant. Kukwa kaya ni matutunan na gitagasawa ada Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Medyo nadagaang ti panyempo. Anakasladi kalma nga nakangangin ya. Ay, Creamline Ice Cream. Mag-ice cream timot, na? Lalo no dawasit di jay tinapay na, Ribisco. Opo. Creamline Ice Cream, nalaka. Ngam nagpaidumat raman ng ice cream. Mabalin ka di parties when no nyaman na kondisyon di panuwen. Nang nakaroon na datang kalgaw. Na dumang okasyon. At dada kita'y kunadang cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones. Yun. Gustong-gusto ko yun. Pinipig, pati. Meron ba tayo dyan? Mini cup, Sunday pop, Popsi Pop, Fruit Jolly, Pinoy Classics. Dapat yung na nga tab barkads. 1.3 can 3 liters nga tabs. Tab barkads. Perfect for sharing. Creamline Ice Cream. Magatang ka na designated outlets dita lugaryo. And of course, thank you kay Sir Joseph Clemente and family, EDJ Clemente Trading. And of course, the Susan's Eatery and Bulolohan and Catering Services. Kada kaya pong biyahero, motorcycle riders, bikers, kada dumapay nga makarignat pa nakabisin along the way. Dumawas kailangan dito Susan's Eatery, abagatan di Santa Lucia Public Market. Dakkel di karatula di apo, hang kayong maiyaw-awan. No sa bali ginagan di handa nga kuka. Han nga Susan's dada. Susan's Eatery, yan. Ado nga putahe tingkay pagpilyan. Nagraman na di bulalo, sinanglaw, papaitan. Ayan. Agawad na pa iti made to order for all occasion. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulolohan and Catering Services. Kukwakan imat matulan. Nagidagasawa da Money Ken Susan Hoven and family. Napay may isang tumultulong ka na tayo. Tipo Sidon Bike Shop. Seller of quality and affordable electric bikes. Kasi iti 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler electric bikes. 2-seater ito, ginganat 7-seater. Poseidon Bike Shop, Masarakan, iti Gazo Building, dito iti Kandon, along the National Highway, dito kantong agpa Lamotek Restaurant, sirglang iti Kandon South Central School.
Dapay branch da ijay Santa Maria Ilocos Sur, Baliw Daya, along the National Highway dito. Ijay mat Santa Lucia, asidaglaang ijay Bangko, Barangay Barangubong, Santa Lucia Public Market, asidag ijay, ijay Bangko, may sama ti Bangko ta, tika abay na rito yung Poseidon Bike Shop kat dayjay ATM. Okay. Mabalin na cash or on delivery when no home credit apo, mabalin niya. No sa din no ti pangi pa-deliveran da. Ibagayo lang ta umay da, ha. Kas pangrigan ni jay, oy napanda pa nag-deliver jay Cervantes, ya. Dapay sa ijay Pangasinan nakadayo. For inquiries, go to their Facebook page. Po. Darigit sa Studio. Facebook page na Poseidon Bike Shop. Kung na tumawag ti 0995-596-2349. Ito Poseidon Bike Shop, pag dapat tani Santa Maria, di unag ti public market, mabalin yung nga gumatang ijay ti bisikleta and spare parts. Poseidon Bike Shop, owned and managed by Gidagasawa da Johnny John Kenimarites Dolormente and the kids. Hoy, at dapay gayam, nalipatak, si Bangged Abra gayam. Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. At danayon na pa, yung Neil Bike Shop, yung malang Bangged. Sadya po, ti Poseidon Bike Shop and Neil Bike Shop. The kids, Neil ken ni May. Ayan. Okay, lagi tayo sponsors tayo po. Thank you so much. Iti pa lang support tayo, iti programa tayo. Tamno da liw-liwa tayo, iti tunggal malam ti Sabado. Padanan nga ron pa nakaibasa ti tampok salaysay, ita malam. Ngayong kasangwanan na ti mapay, ti may isang sonata. Sinaan lagi di naglabas kalman alubong pa napnuan ragsak kung nagnudi agpatingga ngem napnuan gaya pala
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Nga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Bueno, kagayan tayo oras tayo na 1:33 sa tuyan. Tururayan tayo asalaysay ita amalem. Manipur iti may sa pagayam ako na. Dear Manong June, ato'y manmet Manong June, papay tangatang ko, ti kabadasa kidibiyag, ajak to pulos malipatan. Ngayon muna iti amin, kablaawang kamampay tinimbag ang balem. Kastamatan kari iti naya tadumdum nga iti programa,
Sika ken tinapalabas. Ilingad nakman manong itinagan nga Imelda. Taga Amyana na paset ti Ilocos Sur. May sasigod nga OFW. Sigud nga overseas Filipino worker. Adaan, iti talo nadudungo na si Singpet na dayaw God-fearing anak. Saan kong ilimed manong ko at iagdama ang mister ko, kaya't may kadwa alalaki iti biyag ko. Nagasatak ko na itilaksid tinalidem ang napalabas ko. Nakatumpong akpelaeng iti naanos, nakarinyo, responsable ang asawa, awanan bisyo kasi iti panagsigarilyo, nupay uminom nyem masitlaang no da okasyon. Ado idi iti saan ang mangayat iti sinerek ko a relasyon. Ta daytoy lakay ko iti agdama. Ket kunada nga nalaad. Nangisit kano. Nakutong. Saan kano amay bagay kanya? Ta saan na panangibagkat iti bukod ko abagi. Ket makunamet nga daanak iti langa. Manong June. Napintas kung kunada kanya. Nasaysayat lang amangan kunak. Tatim mo na nakaalilawa ka lalaki. Ket kabaliktaran ken daytoy agdama nga asawa. Balyudong tay sigod nga asawa. Agkibor no mapalalwan na ti uminom iti arak. Nalabid ken napangas. Impagarap ko idi manong June no nasaya ta tao ta idi agar-aram pelaeng ket kunamla no anghel nakasingsingpet. Managangaw magkedi ken sumursurot pa'y no mapanak makigimong iti Domingo. Ilimed taman itinagan nga Eddie. Na postura ken pogi. Gapo siguro iti kaganos ti panagpampanunot ko idi. Natiliwnak iti dayt ta agalad na. Kaya dagiti pasablog na. Nalilaw nak pa idi. Asimurot tapno ingkam kano agpasyar. Ngem sumipngeten di kam matla agawi din. Yan tangay dagayam plano na ngagpatnag kami iti maysang nga hotel. Diyak nga nakapaggad manong June tangarod ipatpatag kumet. Ket si sasagana kanumet amang ibanag kanyak no bilang agbunga ti rugso tirik nami. Daytoy apagteng manong June ket napasarunsunan pa iti mano adaras. Agingga ngagdadagsen akon. Kadibay sa malem, bayat ti pampanag nami iti igid ti baybay. Naipudnok kini Eddie, adwa abulanan ti tiyan ko,
Ket masapol agbanag kami iti kabiitan na panawen. Ngem nadlaw ko akasla bimsag. Naklat. Imadayo. Nagpampanunot ket inyawis na ti panagawid mi. Agkita kami tulayang kanon, kabigatan na. Ngem awan tinauray ko, Manong Jun. Nagsangsangit kidi. Nakunak nga nailaw anak meten, nailaw anak sa meten. Ta maysa, dua alawas, awan metlangan mapasunganak. Yan tangay napan gayam, ijay launyon ang nagpakni, iti maysa kadag iti barkada na. Idi nagsarak kami, agat-arak pa lang, Manong Jun. Nakunak, kitibagig. Kastoy ka di ti agbalin nga ama ti anak ko. Irresponsable. Bartek. Yung naway kasta, inimtuod kong arod kan kuana, noon niya ti desisyon na. Kaya't kinunan nga awan palaeng ti kasar, ta saan kanoan nakasagana. Di na pa'y naipakamo ka lagi tinaganak kan kuana, tinapasamak. Katinyawis na kidi nga mapang kami agyan. Ijay la unyon. Agtaray kami. Taunay asen na ay kumanong Jun. Takastoy gayam. Daytoy nakailaw anak. Nagsangsangitak, kaya't ko pa idin, agudasen ti biyag ko. Ngem nagturay ti nasimbeng nga panunot, ken palang buteng ko iti apo, anamarswa. Kunak, aggasang-gasaten, uray ket siyak matlang, ti akim basol iti raytoy. Ano apay ngay manamo nga iti palabog day ta klaset lalaki. Kadya ko nagpanduray Manong Jun, kabigatan na inturtured ko ngayon punno ti kasasaad ko kadag iti naganak kanya. At daman panagunget, ken ladingit Manong Jun, ngay mawanan ti maramidan da. Ididay din metlaeng rabina, napandagarod kinasarita dagiti nadakkel ni Eddie. Nyamawan ni Eddie ijay balayda, tadaman kadagiti barkadanan, nagpalpalay lang, mabartektuman kanon no sumangpet. Ngem numaminsan, awan pa'y kano mapasangpet da, iti maysa wenno sumagmamanong aldaw. Kuna nagitinaganak na, adibali taksarita na ni Eddie inton makaawid, tapno maituding ti kasarmi. Ngam saan na nagbanag dayta Manong Jun, makinuna nagiti naganak ni Eddie.
So nga siya kon mismo tinagdesisyon. Asaan kon nga ikamat daytoy bagik. Iti kastamit lang ang klaset lalaki. May sa mamartek ken irresponsable a parswa. At daanos ti Apo na kunak. Saan na kami abaybayan ken daytoy anak ko. Dimteng nga ro di tiyempo manong June ngayon pasngay ko. Tinalukmeg a baby. May sa alalaki. Nga ro din kagumaakmet tinagtrabaho iti uray laan niya ditan basta da gastusan mi. Kenti anak ko, kenjak ginandat nga masidagan ken ni Eddie tamok awan metlaeng ti mama ay nataawan ti mayawat na awan ngamin ti trabaho na. Kenuray dagiti naganak ken kuana manong June. Sa anak ko na nagpasig uray maminsan. Uray no umay damet sa rungkaran ti ubing. At damet iyawat da basit tanya nga rod agpapada kami met iti sasaaden iti biyag. Saan nga ro da napuputan ti panawen manong June? May san atawan ni baby. Kaya't kumet a sumayaat ti panagbiag na. So nga nag-applya kiti abroad kas may sang yaya. Kunada, idi nga piyaman pa'y dagiti sabali nga ubing tamaiwanan ngem ti bukod mo nga anak. Ngemawan maramidan manong June no di ti agsakripisyo. Nakarod masapol nga agtrabaho uray kat addamet dagiti naganak kanyak. Ken dagiti kabsat ko amang bantay pa lang iti anak ko. Pasaray agluak. No tay agawidak ket kayat kong ubaen ti anak ko ngem sa anak akayat. Nagsakit ti barokong manong June. Naman yan aya, anusan to ubing pay metlaeng ken para ken kuana metlaeng daytoy a sakripisyo. Namimpinsan meten anaawan iti panunot ko ni Eddie. Tati naudi agundaway, naudi adamag ko, katadaan meten iti bukod a pamilya. Ngem saan na pananguyaw manong June. Takano, ti binangon ni Eddie a pamilya, ket maspay a kakaasi ngem iti kabibiyag ko. Awagan dan iti Andres. Tayso naman ti agtagtagibalay. Awanan umno a trabaho, kimutong. Ken addan sakit na anadagsen. Anya na biyag, naitanta na mitim ko manong June.
Saan ang napupuutan ti panawen Manong Jun? Kahit kumiten na sumaya at to ti panagbiag ni baby, intuloy ko nga rod tinag-abroad. Naglabas na gititawen, nagpatiliwak maten, iti may sa alalaki, Manong Jun. Ano pa'y katkatawa andak, dagiti kakabagyan, ken dagiti gagayem ko awan, ti pagbabawyak. Wen pudno analaad nilakay, narapis ti pamagina, pugot, ano nangisit, kanda dumapayan nga kaalasan ng galad, ti may sa lalaki. Ngemjak isukat, taray to'y lakay ko, ket kunak asyakon, ti kagagasatan na babae iti rabaw ti daga. Taawan ti kainagaw ko. Nutukudem ti kaungan na, nagsinaw, maspay, ngem tay kunada agwapo, ngem rinuker met gayam, ti kaungan na. Nagkasar kami iti agdamang asawak Manong Jun, kaya tinawat na si Pupudno, ti inauna nga anak ko. Ket nasimpa ken naragsak ti agdama pamilyami. Nagsardengak meten nga agabroad, tapno may pamaysak ti mangtaming iti kasapulan nila kay ken dagidin talo nga anak mi. Nilakay, nagaget. Amin sergan na trabaho. Mapanagkalap, mapanagpasada, ti tricycle, kanya laditan na sergan na trabaho. Amok, adi na kambaybayan ti Apo na Marswa. Tay tilaksid dagi di napasarak aladingit titimuna apadas ko relasyon. Inted na ti pamilya nga ita, kap-kap na kap, iti tong palbiyag. Dahil dumangaro, tinagpatanggaan, ti surat ko Manong Jun, sapay kumata ng tedmet, iti liwliwa, adal, konspirasyon, kadag iti dumdumeg, iti programa, si Kakyan tinapalabas. Agyaman na kayo pa ng ibasam, naimbag amalem tayamin. God bless. Ito'y pagayam, ang nagsurat, Imelda, iti Locosur. Well, itang arod gagayam ti salaysay, ti may isang pagayam. Kaya nagpailinga di tinagan nga Imelda. Nandubasit mensahe. May papanit na ito yung salaysay na ita amalem. Yung magsangwanan na ito man nagiri suwag mamano pamalagip.
let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Sublan natin ang oras di programa niyo, si Kaken Tinapalabas. Na ngagandayo. Ti salaysay ni Pagayam nga Imelda, iti Ilocosur. Well, Pagayam ko nga Imelda, nagyaman na klaw na iti anos mo. Anang isurat iti pakasaritan biyag mo, adim pulos malipatan. Dayawang kamad iti tured, pigsat pakinakam mo, ta tilaksid dagiti napasaram, sakit tinakam. Iti naliday ng alaldaw, inapanawen. Dagiti sakripisyom,
Nagbanag anaragsak ka ita, iti ba nagbiag mo? Di baro? Nga biag. Asapay ko ma, kadagiti dumdungeg, kagserbi ko mamet da ito yung adal, ken inspirasyon, ang nangaruna kadagiti babalasang palaeng. Narigat ti padalos-dalos. Masapol ti pa nagpanunot ka muna para iti nasaya at masakbayan. Adalata kumatay pa nagparbeng. San ano tay inigaman ni BF Mon tay imayo kat ay na. Kasla kay na kuryenten. Kastalaho na yan ti bara ti bagiyo. Nagparbeng kayo. At nagdasalan na todas. Nagnibataan na kunada. Hay. Umanen. Nasyatlangan no kasken ni Melda ti kinaturedyo. Agpasar iti nasaya at nga ending ti love life na. Ayan ti dakes na no kasla kantula ket makisugsugal. Tabaring mga bak kamet kung kunam awam magayam purbidagid. Sa baligayam tinagbanagan na. Well, I wish you all well, Imelda, and ti pamilyam. Thank you. Ay ti da ito'y inistorya mo at yung imbinglay mo nga salaysay. Yung pagteng iti biyag mo sa mo pulos malipatan. Ngay so tinagsandagam, nagpanunutam. Nauray ko ng kaalasan nila kay mo tata. At least kontento ka. At aming kanya nanti kinaimbag. Ala, sa pala ko mga road naragsak kag nanayon dayta binuangayo nga pamilya. Katkas panagyaman, pagayam ko, timan ti may isang sonata, palakin ka, kan karagiti patpatay mo ti biyag. Sa pala kumata magustuhan. Biyag ko ikarikin ka, asika sikan tulata di inak ay ayaten sa puyuten ingatong paltanin nang namaek dayta ayat mo ikarit metken ka asikati ipatpatek ko ingganat agibos ang yes ko when siksikalaeng sikat inak ay ayaten kasta akmet biag ko sikalat inak patpatken agdanggay tangarun amang nanay sambit ni ayan tapnon siya tay malagip mo
bilang man siyang tayo madayo. Naimarkan to'y panunod ko, panagayat mo dunguken lalailo. Lagipek amin abilin mo, urayan ka sa paitaat subli ka. When siksikalaeng sikat inak ay ayaten. Gasta akmet biag ko sikalat inagpatpatken, agdanggay tangarun amang nanam samit ni ayat. When siksikalaeng sikat inak ay ayaten. Gasta akmet biag ko sikalat inagpatpatken, agdanggay tangarun amang nanam samit ni ayat. When siksikala ing biag ko ti inak ayaten. Kasta akmet biag ko sikalat inak patpatgen, Agdanggay tangarun amang nanam samit ni ayat. Amang nanam samit ni ayat. Amang nanam kinasamit ni ayat. Well, di oras tayo, 8 minutos kasangwan, kalpasan, ti alas 12 ni Malam, dito pa lang programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Dodama dagiti pagteng iti biagyo. Adiyo pulos malipatan, kahit yung mga share dito programa tayo, kas pagadalan, no, baling inspirasyon. Kaya dumapay. Ipatulod nyo lang nagitoy masalay sa'yo dito programa tayo. Si Ken Tinapalabas. Care of Dear Manong June. DZTP Radio Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City. Kasama no dadagitay Dani Wio, kakabsat. Ipatulod nyo ba't lang dito'y programa. Kabayatan na, danggan tayo ti may sabat nga Daniel gagayem. Yung tingnan pa iti may isa sonata. sinot na patpateng isuna when mo siya sa wemlaeng nga ibalikas ka sa pulat tasong bat ngem tay di nagkasasao isuman ti pilyem awate no gustuem anangarun mabalin ko no day tati pangyadeng mo gibo sa munta kinadong mo iso nalay nga narigan imang lipat kan kabyag ko apay ngamin arinwam na pinapalao sa kinadumom tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsursolo lumaituran mo akas tuya buyaen na
siya sa wemlaeng nga ibalikas kasapulag kasumbat ngem tay di nagkasasao isuman ti piliem awate no gustuem anang aron mabaling ko no day dati pangyadeng mo gibus amon ta kinadungo iso na lay nga narigat imang lipat kan kabyag ko apay ngamin aring wamnag di nga palao sa kinadungo tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsulsulo lumaituran mo akas tuya kuyain na iso na lay nga narigat imang lipat kan kabyag ko apay ngamin arin wamnag di na palao sa kinadungo tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsulsulo lumaituran mo akas tuyag buyain na lumaituran mo akas tuyag buyain na buyain na. Our dreams will be completing on Tuesday. Jerry Rigo, Susan Beckman, Choco Moto, Ken Raupa. I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Bueno, subyanan tayo nga di programa tayo kagayim si Kaken Tinapalabas. At kumamil kablawan ni Compadre Rafael Paeng Valdez dita California, USA.
Kasama ken ni Amor, Jason, ken ni Shaina. Kita lang California, USA. And of course, ken ni Grace, Ignacio Enriquez and family. Andamo dito Florida, USA. Ha? Amerika. Ni ading Beth, ken ni Randall, Roldan McMahon, kasama ken ni, and also to Rosa and Keith. How are you? Bueno, gagaya matuyan ti may isang daniw niya. Kuna na to'y, umuna ti amin kablaawan kaman, itinembag kinagasad nga oras, ken malem mo, nga Domingo, Sabado. Sa pelong matadda ka itipya, ken karadkad, dakang kanayon manong June. Kada to'y nga rudan ti daniw ko, genak pinoluan iti Diyos, di na kanto, baybayan. Kabsat, adayot turong, dagita matam. Makita nga danadagsen in kapagdaldalanan. Noon yaman dayta, pagkalmaem tariknam, di ka ipalubos, aparmekan na tariknam. Pengdam tapungtot mo, agenggat kabailam. Tay tiday to'y abiyag, ado dagiti panubok kadumteng. Paspasamak anarigat nga awaten. Nga magtuloy kalata di kagumdeng. Tiwasideg ken kuana, agdawat kalaeng ket ditapusom inka pastreken. Lagi pa mamin nabilin na ken ka. Tungpalem, lagi di amin na pagayatan na. No irurumenda ka, bay amlaeng ida. Di mo ida pakitaan iti dakes. Ket di, nasaya at kalata. Tati Diyos, taraknen na, ti may daddadanes sa kasken ka. Di mo kadiam mo aya, nga amin na banag ket adda pagpatenggaan na. No pilit da kaman nga ibababa. Ti Diyos ti mangitalo ken ka. No ilidlid di da ka. Adda ti Diyos amang kadkadwa ken ka. Taken kwa na espesyal ka. Gaputa mom ngay pangag ken italimeng dagiti nasantuan asa sauna. Ngarod kabsat, pukawanen, panaglandladingit mo,
Isardeng mumeten, agkakamakam masaibek mo. Hustunan dayta asa sa ennek mo. Gaputa umayen ken ka, timan nakabalin nga apo. Tapnurok atan nakan, itiayan mo akalbayo. Nakaruman ariribok kiti dumteng, kinatibker mo pagtalin na edem. Sarangtem ket di kanto agbuteng, tati Diyos mangiwanwan ken ka, anyamanin ka aramiden. Di kanto agdwa-dwa ken kuana, agmatalek ka laeng. Bay amlaeng nulalaisen da ka. Di mo tutupan nagidawan kay mudingan na. Aramatem, kinamanagpakumbaba, ingana ang makapagteppel ka. Tapno mailisi ka iti dakes, ket daytat pagayat, ti apoken ka. Ad-ad-dapay, ngay patag na ka, tadi ka naglabsing, iti paglintagan na. Ala, kenkwana umasidig kan, taur-urayan na kan. Dagansen tabarukong, bukawin na amin ni Dan. Kumita ka kenkwana, ket iyawat mon, dagidaimam. Tadda, amasidadaan, asumaranay ken ka. Ngay titong galal daw laglagipem. Ah, ti Diyos, di nakanto baybayan. Alakastan manong Jun, kuna na to'y, kat pagyamanak unay manen, di ananos mo anang tedbyang, dayto'y daniw ko. Sapay lang kuma, ken apo, tapagtalan na edan na, ti salon at mo, ken pigsam, ken iya dayo na kahit yan, nyaman na pagad. Kastamatan kada kayo, padak ang manartarabang iti dayto'y napintas, ken makaitadadal, ken linglingay a programa. Akagus-gusto klaunay, si Kaken tinapalabas. Thank you, Manong Jun. And God bless you forever. Ibagayam mo, awan liway na adumdumngag. Brenda M. Gaboy, iti Alangigan Segundo, Candon City. Well, thank you so much. Pagayam ko, Brenda man na yung tinapintas. Nga, daniw mo. Katkas managyaman ken ka, at yung mantimay sa sunata na kas ingka kinadaw, apato ka rin. Grasya na asagot, pagraraman
asagot pagraramanan na isutibiyan amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inayayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka o apo balinen na ka tapno ti ayat mo di may paida di ayat ti Dios hintay rambakan grasya na asagot pagraramadan na isutibiyan amin nagapuan rigat kendam ay Diyos pagkamangan imay ka uapo ket nagrigat ka at paay ti amin aparswa panakaadipen amin akita ited mo ti kilig iwaya-waya di ayat ti Dios hintay rambakan grasya na asagot pagraramanan na isutibiyan amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan rigat kenam ay Diyos pagkamangan Original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti
kasapulan dati babalay da. Let's wander the road to Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Maited nga materials for the construction of the sanitary toilets. We have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tata rigede barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigede barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigede kasapulan da o darigede masaksakit kan. Okay, subling ano di programa tayo gayam. Ay, Rudy, iyong antalan, dakan. Kelly Roger Galliano and family, sa ni Carol. Yeah. Ni Agnes Valdez, tanay Greece, Athens, Greece. Emmy ken ni Jerry De Gia. Nadagdang-dangag. Thank you. Ni Mary Jane Guzman Ramos. Naibos mula day talakomon. Okay, kagaya matiman nga nakibasa da ito may sapay nga Dani Utayo. Manibod ka ni Yulimar S. Domingo itinalvo Santa Maria Ilocos Sur. Dito na pinuluan iti Batibat nga ayat. Batibat nga ayat. Nagbidot ka iti may kadwa nga ayat. Gapu ka dagiti nasamit tabalikas. Naalukoy dahi ta puso kenrik na. Nagtalag ka, di ka nagpangadwa. Di mo inamiris, naganak mo pamagbaga. Tanasaya at met, dagitiin na, impakpakita. Ididaytayat mo, gungunuden na. Manangisagot, tunggal, agdaton kan ka. Alilaw met gayam dagita, dagitain na impakpakita kan ka. Tapno na itayat mo, akal kalikaguman na. Iyat nagmo, inna matagikwa. Nakamayat dua a puso,
Gapo iti bin-iga balikas sa manglimlimo. Iti damo naragsak dagidiya kanito. Di mabayag nagbalbaliw iti tiyempo. Awanen naragsak kalangen-langen. Awanen daydi na ayat pamateg. Awanen daydi nakaapal alailo. Nudi katliday ken limdo. Di mo ninamnama kasta ti mapasamak. Di mo ninamnama ayat na agkupas. Iti sidong na dusa, nalakamam, nagbalbaliw ugali na anamin pinsan. Di mo wenno maawatan, no anyang agpaiso, tinakabasulam. Tadi na matibaga no anya, madi anaramidam. Wenno nauma kadi kenkan. Kiyam mo magnanayon, ti ginasayaat na. Ngam binig pamarang amin dagita. Takuna na pa yan, asiwaya-waya ka, apumanaw, iti sidong na. Dinardaras mon di ka nagtaktak, bimanaw kay nga gina. Pinanawan nyo kalbaryo at taeng anakapasaram iti saem. No umapay nilagip nakapaypayam, di mo napuputan nagarubos sa luam. Amang bisibis lagip ni ayat tabalang kantis, ken manglimlimo apamateg. Nagkidaw iti pamakawan, numampay ka pinatgan. Nagtalinad ka, kadagiti dadakkel mo. Gapo, iti atorne, kagayem mo. Nawaswas bilag daydi kasaryo, di kan sinunutan awis ni Cupido. Inggayad mon, amakaadal day tabunga, nagbalegi ka, iti dawat mo, iti namarswa. Tinakaroon kagayam ti Daniel ang patulod kadatayo, sagot ni Yulimar S. Domingo iti Nalvo Santa Maria, Ilocosur. At kumalkablaawan ni tay kaingungot na, kaya tay kapungan-pungan na ni Fe Domingo. Kan kasamatan kadagitay kalugaran dan ita Nalvo Santa Maria, Ilocosur. Thank you so much. Pagayam ko Yulimar, itireto na pintas mo na dani mo ngayon ka in-share. Ito'y programa tayo, Sika, ken tinapalabas. Di ba isang sonata, sapay ko mata magustuhan. Nulunggak, jay daya, malaglagip ko, tiing ka hindi jaya. Tagas kaman, latay na ipinta, dito'y panunod ko, nga agrayo ko'y sadya.
Damo na iti daniw yo, ulit at gagayem, ipatulod yun lang nito programa tayo. Si Kaken Tinapalabas, care of Dear Manong June, DZTP Radio Tirad Pas, Barangay San Nicolas, Candon City, Yamana Claunay. Di pa nakipagpartisiparyo dito'y programa tayo. Babayan ka na ito'y dandaniw. Pastor Elmo Calaman, kumusta ka tamet? Thank you. Maylin Tubera, ni Weng Bersabal, di tanay Santa Lucia. Ay, wanggang, congratulations. And sa pala ko matagtultuloy, di ta Ragsak Mani Festival, di tanay Santa Lucia. At ang manaalatay na ang basit niya. Kumanay di yan, Ragsak niya. Ya Edith Eugenio dita Latrida Benguet at Adjetata. Nonong Galdones, Lilian Rose Gasilos. Dita Manila. Louie and Ella Ramos and family. Dita Matlang Metro Manila. Lisa Balas Madhaban dita Hong Kong. Sama ni Gracelyn Mendoza, Mel D. Fontanilla. Thank you ti sponsor tayo. Nag-sponsor tayo ti dito'y programa ti Lamotec Restaurant where you can enjoy their chicken inasal plus only rice. Kasama tayo kaya dumapay nga putahe da. Para sarakan ka rin nagdudo mga lugar, dito'y Ilocos Sur, kasi ti Candon, Santa Maria, iti Santa Lucia, kasama tin iti Tagudin, kan iti Santiago, Ilocos Sur. And of course, the Creamline Ice Cream, tayo nalakang nagpaido matraman ng ice cream. Thank you so much
Sir Joseph Clemente and family. And of course, the Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, it is Santa Lucia, Ilocos Sur. Thank you so much, Manik and Susan Huven and family. Dilamotek Restaurant, akad Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. And of course, the Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes. Dapat mo nagitila ko ng bisikleta apo, kan nagiti accessories niya. Nagito'y masarakan ijay paggatangan ti bisikleta ken accessories ijay ni Santa Maria. Ya? Yung palengke. Kan kasama di Neil Bike Shop ijay Bangged, Abra. Yung ito Poseidon Bike Shop apo, masarakan iti Kandon. Ang Gazo Building along the National Highway rito. Kasama di Santa Maria along the National Highway, Baliudaya. Kaya kasama di Barangay Barangubong, iti Santa Lucia, Ilocos Sur. Along the National Highway man ito. Kasama tayo ni Jay Rizal Street, Zone 7, Bangged, Abra. Gito sponsors tayo. Thank you so much sa palokma. At iapot yung mga bendisyon. Kada kayo ken nagiti negosyo, kami magtuloy pa kayo makatulong kayo mga paragsak. Kada giti dumdumngeg iti na ito yung programa tayo. Okay, at yung nga ti mauding sonata. Tapangget mo, di ka patuloy.
Bueno, gagayem na itang mga ruti nagibusan na ito programa ito yung manan ni Tamalam. Thank you so much. Hindi kayo panarabay sa balo kumatan na liwliwada kayo manen uray pagkanito lang. Programa ito yung si Kaken Tinapalabas. Agsublin tunumaya Sabado. Oras sa launa gingan alas 3. So kadwang karoon na pumakadapan sa Mantala, Dennis Avillonar, iti DZTP, Radyo Tiradpas, kastambatin iti DZTP, Digital TV, ken YouTube, ken Facebook, Jan Gumintong. Manen, to'y pagayam yo, iti tangatang ken kadagiti lang langalang, your dear, Manong June, pumakpakadamat pan sa Mantala, lakagal-alwat te kanayon, keep safe everyone, kanayon to agkarkararag iti apo, Yaman kan ko na karagit ti bendisyon ngayon na ipapay kada tayo itinaldawal daw. Panakapili tayo kang kanayon. Kan kastamo tayo panagserbi tayong bendisyon with blessing karagad do mga tao. So enjoy the rest of the day. Bye-bye.